Pozdrav svima, ja sam Paja iz Jasenova i u ovom tutorialu ću vam pokazati kako da instalirate drajvere i kako da pokrenete Hercules Classic web kameru na novijim verzijama Windowsa. Sad postoji mogućnost da će raditi na starijim web kamerama i starijim verzijama njihovih drajvera, tako da vredi pokušati. Svi mi imamo neke web kamere koje smo kupovali vrlo davno i koje bi i dalje željeli da koristimo, ali nažalost imamo problem sa kompatibilnošću. Sad hoću da napomenem da ovaj tutorial možda neće raditi na svim kamerama, ali kao što rekoh, vredi probati. Prvo i osnovno je da utvrdite tačno ime i verziju modela vaše kamere. Morate biti sigurni da ste skinuli pravi drajver, inače ovaj metod neće raditi apsolutno. Sad, u našem slučaju otići ćemo na support.hercules.com English. Sad odabrat ćemo Legacy, web kamere, locirat ćemo našu kameru, u ovom slučaju naše Hercules Classic web kamera. Sad skinut ćemo najnoviju verziju, to je 64 bitna, zato što ja imam 64 bitni Windows. U slučaju da vi imate Windows koji je 32 bitni, morat ćete da skinete 32 bitnu verziju. Skinut ćemo naš driver, on je u mom slučaju na desktopu. Sad šta je ovdje trik? Trik je ovo sljedeće. Properties, kompatibilnost. Sad, fora je što ovi drajveri kad su izlazili nije postojao Windows 7, 8 i 10 verovatno, tako da ovi drajveri s ovih sajtova nisu kompatibilni sa novim verzijama Windowsa, ali Windows ima opciju da promenimo kompatibilnost, odnosno da smanjimo kompatibilnost na neki pređašnji Windows, u ovom slučaju Windows Vista. Odabrat ćemo Run this program in compatibility mode za Vistu, stisnut ćemo Apply, OK. Sad probat ćemo da ga instaliramo. Yes. Idemo dalje. Ovo smo naravno pročitali. Idemo dalje. Sad on tu malo kuva. Moja kamera je već uključena. U slučaju da vam je kamera nije uključena, morat ćete da je uključite pre nego što završite instalaciju. To se podrazumeva. Izbacit će vam dijalog. Imate opciju da restartujete PC, a i ne morate. Ali sad da probamo i da vidimo da li naša kamera radi. Evo je. Da vidimo da li se naši drugari vide kad im budemo dali ovu gitaru. Tu vide se naši drugari. Odlično. Kamera radi. Sve je super prošlo. Ovaj metod, kao što sam pomenuo, možda neće raditi u vašem slučaju, ali nadam se da vam je bar malo pomoglo. Biće još gajdova ljudi, tako da share, like, subscribe, pratite kanal Igramo igrice također za svakog po nešto. Hvala vam što ste gledali tutorial, nadam se da će da vam radi i vidimo se u nekom sljedećem klipu.